sinongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko meze neza. Ikaze makuru yo muri iki gitondo. Uyu munsi turi kwa gatanu tariki 6 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Mwese mbahaye ikaze aho muherereye hose. Alliance Fleuve Congo 23 yahanganye bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kabunambo. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe ko ibintu byifashe muri aya makuru. Raza kunyemerera kandi nkubwire yuko ubu tuvugana imirwano ikomeye yongeye kwaduka imwengani muri Kivu y'Amajyepfo. Alliance Fleuve Congo 23 ihanganye n'ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Uraza kandi kunkundira muri aya makuru twerekeze muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Bitwaje intwaro bagabye igitero inyakariba abasahura imitungo y'abaturage. Turaza kurebera hamwe uko ibi nabyo byagenze muri Kivu y'Amajyepfo. Umubyeyi n'abana be 6 bapfiriye mu nkongi y'umuriro yabereye Kabarene muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko nari mbivuze, turaza kurebera hamwe ibijyanye n'iyi nkuru. Ni inkuru y'akababaro yakomeje kugenda igarukwaho hirya no hino. Abanyamurenge batuye mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batabaje bene wabo batuye imahanga. Turaza kurebera hamwe uko byifashe, hanyuma uraza kandi kunyemerera turebere hamwe ibijyanye n'umubare w'abamaze kugwa mu ntambara Iran ihanganyemo na Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana ni update tuba tugenda tugarukaho zitandukanye. Hanyuma reka nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Nizere ko mwagize ijoro ryiza, nizere ko mukomeje kandi no kugira igitondo cyiza. Uyu munsi ni wa gatanu twifuza ko wababera uwo mugisha. Ni yo mpamvu rero nongera kubasaba ngo mugaragaze urukundo hasi aho ngaho. Ari commentaire ushobora gushyiraho udutima, bityo tukabona yuko nibura hari abo turi kumwe mwamaze kuhagera. Ni nako kandi niba mwahageze ubwo nyine like yanyu ni ingenzi, uyiteretseho bawugize neza cyane, binyereka yuko hari abo turi kumwe. Subscribe zanyu kuri mwebwe bashya namwe zirakenewe cyane. Nanakwibutsa ngo mugiye ukora subscribe hano ku Ibendera TV uze no kwibuka gukora kuri kantu kameze nk'inzogera, ni signe d'ora notification kugira ngo butaha amakuru hano ku Ibendera TV ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nje nitwa Mukada, ninjiye muri studio za Ibendera TV muri urukerera rero kugira ngo mbagezeho aya makuru yihutirwa. Niyo mpamvu nifuza ko munyemerera gato cyane nkafata akanya gato ubundi nkagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mwese aho muherereye. Abadukurikira muherereye mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari muri Kirehe, abari muri Kayonza, abari mu Bugesera, abari Gatsibo, abari Karongi, abari Rubavu, abari Musanze, abari Gakenke, abari Gicumbi, abari Gasabo, abari Nyarugenge, abari Kicukiro, abari Muhanga, abari Huye, abari Ngororero, abari hepfo cyane za Gisagara, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari Uganda, abari Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mumeze mute? Abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza n'abari muri Espagne, namwe
tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri rukerera. Nizera ko ari amakuru araza kugenda abakoraho. Alliance Fleuve Congo mama 23 yahanganye bikomeye na FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ni mu bice bya Kabunambo. Amakuru aturuka mu gace ka Kimuka kari muri grupoma ya Kabunambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bongeye gusekurana, akaba ari imirwano ikomeye yahanganishije abarwanyi bo ku mpande zombi. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye aravuga ko iyi mirwano imaze iminsi igera kuri nebera muri aka gace, aho yagiye ibera mu bice bitandukanye bya Kabunambo. Biravugwa ko impande zombi zikoresha intwaro ziremereye zirimo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu bikomeye, ibintu byateje ubwoba ni mu ngenge nyinshi ku baturage baherereye aha muri ibi bice. Abaturage batuye mu bice bya Ndunda na Kimuka batangaje ko urusaku rw'intwaro ziremereye z'amasasu yoroheje na masasu aremereye yumvikanye mu gitondo cya kare, bigatuma benshi batangira guhunga ingo zabo mu buryo bwihuse bakerekeza mu bice bifite umutekano ugereranije n'ahangaha. Usibye kuba hano ubundi hongeye kuramuka wumvikana amasasu, bibutse ko no ku munsi w'ejo nabwo aha hari hongeye kumvikana amasasu, ndetse nk'uko nari maze kubivuga haruguru akaba ari imirwano imaze iminsi, aho bamwe bahungiye mu bindi bice bya Uvira, ni mu gihe abandi bavuga ko abagiye gushaka ubuhungiro mu misozi miremire iri hafi y'aho ngaho no mu mashyamba. Umwe mu baturage wavuganye n'itangazamakuru yagize ati twumvishe urusaku rw'imbunda n'ibisasu bikomeye mu gitondo cya kare, abantu benshi bahise batangira guhunga kuko nta wari uzi aho imirwano iri bugere cyangwa igihe iri bumare. Teritwari ya Uvira kimwe n'ibindi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo imaze igihe kirekire irangwa n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera muri aka karere. Iyi mitwe yitwaje intwaro irimo iy'Abanyekongo ndetse n'indi ifite inkomoko mu bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Wazalendo nabo bakaba bishoye muri iyi mirwano bikomeye cyane, aho n'ubundi bivuga yuko ngo ari imitwe ya Wazalendo igizwe n'abarwanyi benshi bakomoka muri Mayimayi. Aba rero ngo bakaba bagamije gufasha ingabo za leta ya Kongo kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ikorera cyangwa se irwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ya vuba amakimbirane hagati ya Alliance Fleuve Congo mama 23 n'ingabo za leta ya Kongo yakomeje gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho impande zombi zagiye zishinjanya guteza umutekano muke no gushaka kugenzura uduce dufite akamaro mu by'ubukungu n'umutekano. Iyo bavuze ibijyanye n'ubukungu ubwo wakabaye wumva cyangwa se babisobanuye bya bice birimo amabuye y'agaciro izi mpande zombi zihanganiramo, bamwe bashaka kuba ari bo bagenzura igice abandi nabo bashaka kukisubiza. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo mama 23 urugamba rwabo rukaba rugamije ngo kurengera uburenganzira bw'abaturage bose, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bavuga ko abakomeje guhura n'ihohoterwa n'ivangura bakorerwa na leta ya Kinshasa. Imirwano ikomeje kubera muri Kabunambo ishobora guteza ibibazo bikomeye by'ubutabazi ku baturage, cyane cyane abari guhura
cyangwa se abari guhunga ingo zabo badafite ibikoresho bihagije cyangwa ibiribwa. Amashyirahamwe akora ibikorwa by'ubutabazi akunze kugaragaza ko imirwano nk'iyi ituma abaturage benshi bahinduka impunzi imbere mu gihugu, bigatuma ubuzima bwabo burushaho kuba bubi cyane. Kugeza ubu ngubu nta mibare nyayo irashyirwa ahagaragara ijyanye n'ibyavuye muri iyi mirwano, gusa bikavuga ko byanze bikunze ahangaha imibare y'abapfuye ndetse n'abakomeretse ngo ari benshi bijyanye n'uburemere bw'ibitwaro ngo birimo kuhakoreshwa. Imirwano ikomeye yadutse imwengani muri Kivu y'Amajyepfo, aho Alliance Fleuve Congo 23 yongeye guhangana n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo, harimo FARDC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro ndetse na Wazalendo. Amakuru akavuga yuko imirwano ikomeye yongeye kwaduka mu bice bitandukanye bya teritwari ya Mwenga, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bikaba byongeye gukaza umurego ndetse bigatuma haba umutekano muke unamaze igihe vugwa muri aka gace. Amakuru haturuka mu baturage batuye muri aka karere ndetse n'andi masoko yizewe yacu ahangaha aravuga ko iyi mirwano yabereye mu bice bya Katara, Amarundi na Aburinyi, aho ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 zahanganiye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho iri huriro rigizwe n'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, abacanshuro ndetse n'abandi, aho bivuga ko harimo n'abasirikare bo mu gihugu cya Angola. Aba bombi bakaba rero bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Abaturage bo muri utwo duce batangaje ko urusaku rw'amasasu y'imbunda nini n'intoya rurimo kumvikana n'ubundi muri ibi bice. Amakuru akavuga yuko kuva ku isa 11 za mu gitondo tayari amasasu yaratangiye kumvikana. Bamwe mu baturage batuye aha bavuga ko n'ubundi ngo Alliance Fleuve Congo 23 yashotowe ikagabwaho ibitero n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo, bigatuma rero urugamba rutangira kwambikana. Iyi mirwano ikaba yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, aho bamwe berekeje mu bice byo hagati muri Mwenga, abandi bakagerageza kwerekeza mu bindi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi b'imiryango itanga bufasha n'ubutabazi bagaragaje impungenge ku bijyanye n'iyi mirwano, bavuga ko n'ubundi ikibazo cy'impunzi ndetse n'imibereho itari myiza ku baturage gikomeje kwiyongera umunsi ku munsi muri ibi bice. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, hani muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abitwaje intwaro bagabye igitero i Nyakariba basahura imitungo y'abaturage benshi. Mu gace ka Nyakariba ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, haravugwa igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro. Ni mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane, aho rero aba bitwaje intwaro bakoze ibikorwa bikomeye kandi itari byiza cyane byo kugaba ibitero, bagakora ibikorwa byo gusahura imitungo y'abaturage mu buryo bwiswe ubusahuzi bwateguwe neza kandi bugashyirwa mu bikorwa. Amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu nzego z'imiryango itegamiye kuri leta muri ibi bice avuga ko abo bagabye igitero binjiye mu mudugudu ari nijoro, bakagenda mu ngo z'abaturage batwara ibintu bitandukanye birimo amafaranga, amatungo n'ibindi bikoresho byo mu nzu.
abaturage bavuga ko abakoze ibyo bikorwa bakekwaho kuba ari abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace, bamwe bakaba bashyira mu majwi abarwanyi ba Wazalendo, nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro n'inzego zishinzwe umutekano. Bamwe mu baturage batuye i Nyakariba bavuga ko icyo gitero cyabateye ubwoba bukomeye kuko ngo cyabaye mu gihe abantu benshi bari baryamye. Abatangabuhamya bavuga ko abo bagizi ba nabi bagendaga mu matsinda atandukanye bakinjira mu ngo ku ngufu bagasahura ibyo basanze byose. Hari abavuze ko ngo bamwe mu baturage bakubiswe cyane ndetse ngo abandi bagaterwa ubwoba kugira ngo badatanga amakuru, maze abarwanyi bitwaje intwaro bakaba batabwa muri yombi. Nyuma y'ibi bitero abaturage benshi bavuga ko batagisinzira neza kubera gutinya ko aba bagabye igitero bashobora kugaruka isaha ku isaha kandi bakongera gusubira mu bikorwa bibi nk'ibyo n'ubundi bakoze. Teritwari ya Masisi ni imwe mu duce twibasirwa cyane n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hakunze kubera imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro itandukanye n'ingabo za leta. Ibikorwa by'ubusahuzi n'ibitero ku baturage bikomeje kuvugwa muri aka karere, bigatuma abaturage benshi bakomeza kubaho mu bwoba no mu buzima bugoye. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziragira icyo zitangaza ku buryo burambuye kuri iki gitero cyabereye Nyakariba, mu gihe abaturage bo bakomeje gusaba ko hakongerwa ingabo kugira ngo umutekano wongerwe muri aka gace. Reka tumanuke muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire ko umubyeyi n'abana be bagera kuri 6 bapfiriye mu nkongi y'umuriro yabereye i Kabare. Inkuru nayo yakomeje gutrendinga hirya no hino kandi ubona ko ibabaje nateye agahinda. Muri Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habereye igikorwa kitari cyiza kandi cyababaje benshi, aho inkongi y'umuriro yahitanye abantu 7 bo mu muryango umwe barimo umubyeyi n'abana be 6. Aya makuru yatangajwe ku munsi w'ejo, aho bivugwa ko iyi nkongi y'umuriro yadutse nijoro mu rugo rw'uyu muryango maze ifata inzu yose vuba cyane, mu gihe benshi mu bayirimo bari baryamye ndetse banasinziriye. Abaturage ngo abatuye muri ako gace bavuga ko umuriro watangiye gukwira mu nzu mu buryo bwihuse cyane ku buryo abari baryamye batabashije kubimenya. Usibye no kubimenya kandi ngo ntibabashije no kuba bahunga kubera ko uyu muriro n'ubundi ngo waje ari gatumwa. Uwo mubyeyi hamwe n'abana be 6 bahise rero bitaba Imana abaguye muri iyo nzu mbere yuko ubufasha bugeraho ibi byabereye. Abari hafi y'aba ngaba cyangwa se abari hafi yaho ibi byabereye bagerageje kuzimya umuriro no gutabara bari bari mu nzu, ariko imbaraga zabo ntizabasha gukiza n'umwe muri abo ngabo. Birangira rero inkuru y'incamugongo itashye imusozi. Amakuru y'ibanze avuga ko umuriro wangije burundu inzu n'ibintu byose byari biyirimo, bigatuma umuryango wose uhita uhazaharira ndetse ukasiga ubuzima bwabo. Kugeza ubu icyateye iyi nkongi ntikiramenyekana neza, ariko inzego zibanze zikaba zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyayiteye, nuko hakwirindwa ko ibyago nk'ibi byakongera kuba no ku bandi. Ni inkuru y'incamugongo kandi ibabaje mu by'ukuri. Abanyamurenge batuye mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batabaje bagenzi babo batuye i Mahanga mbere yo kwinjira
kwinjira muri iyi nkuru ariko nyemerera nongere mwibutse ko hano ari ku Ibendera TV. Je nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Mboneraho gushimira mwe mwabikoze, nshimira kandi namwe mugiye kubikora. Aba baturage b'Abanyekongo bo mu bwoko bw'Abanyamurenge batuye mu gace ka Minembwe kari mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangaje ko nubwo abakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke bagifite icyizere cyo kubaho no gukomeza kwihagararaho. Aya makuru yatanzwe binyuze mu butumwa bamwe mu baturage batuye muri ako gace bahaye ibitangazamakuru bitandukanye, aho basabye ko bwagera kuri bene wabo bahungiye mu bihugu bitandukanye by'amahanga, cyane cyane muri Uganda, muri Kenya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo aba bamenyeshe ko nubwo bahanganye n'intambara abagihagaze. Ubutumwa rero bwagiye hagaragara aho umwe mu baturage wavuganye n'itangazamakuru yagize ati turacyakomeye kandi twizeye kubaho nubwo intambara ikomeje kutwugariza. Twagiye dushorwaho ibitero n'ingabo zo ku ruhande rwa Leta ya Kongo ku bufatanye n'iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, abacanjuro ndetse n'imbonerakure z'u Burundi. Uyu yakomeje ashimangira ko nubwo ibyo bitero bikomeje babasha kubyitabara binyuze ku bufasha bw'umutwe wa Twirwaneho ugira uruhare mu kubarinda no gusubiza inyuma ibitero babagabaho. Agira ati turaterwa kenshi ariko Imana ikomeje kuturwanirira. Abasore batwirwanaho abirwanaho abakabuza umwanzi gukomeza imbere. Ibyo byose tubona ko bitava ku mbaraga zacu gusa, ahubwo ari ubufasha bw'Imana. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko nubwo intambara ishobora kumara igihe kirekire, bafite icyizere ko amaherezo bazayitsinda, bakavuga ko bizagerwaho bitewe nuko bizera ko abari mu kuri. Aya magambo aje mu gihe ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 5 Werurwe muri uyu mwaka, amakuru aturuka muri Minembwe avuga ko mu bice byinshi byaho hiriwe ituze ugereranije n'iminsi yari yashize, kuko yo yaranzwe n'imirwano ikomeye. Mu minsi ishize ako gace kavuzwemo imirwano ikomeye hagati y'ingabo zo ku ruhande rwa Leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'indi mitwe ibashyigikiye, aho zarwana na Twirwaneho ifatanyije n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Abaturage bavuga ko muri ibyo bitero byabaye mu minsi ishize hari ibikorwa byinshi byangiritse, birimo amazu yatwitswe ndetse n'ibindi bikorwa bavuga ko byangiritse, ndetse kandi ibi igatuma n'ubuzima bwabo n'imibereho yabo bigenda nabi. Amakuru kandi aravuga ko ku munsi w'ejo ingabo za Leta ya Kongo zagabye ibitero mu gace ka Mikenke, ibintu byatumye Twirwaneho hamwe n'abarwanyi ba M23 bafata ibice byinshi byaho. Nubwo igice cya centre ya Mikenke gikomeje kugenzurwa n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa abazo, amakuru aturuka muri ako gace agaragaza ko ubu ingabo za Leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bagifite ibirindiro mu bice byo ku ruhande rwa Miko, ahazwi nko mu Bahindigiri, ahitwa kandi Bicumbi ndetse n'ahitwa Mutunda, kugeza mu gace kazwi nka Puezero. Ku rundi ruhande ibice byinshi bya Minembwe bivugwa ko abiri mu maboko ya Twirwaneho ifatanyije n'abarwanyi ba M23. Muri ibyo bice harimo Karingi, Bidegu, Karongi, Gakenge, Gakangara, Muriza, Rundu, Gitavi n'utundi duce twinshi two muri ako karere. Hari kandi n'utundi duce tuvugwa ko tugenzurwa na Twirwaneho two mu misozi ya Marongo kugeza ku Rugezi, aho imirwano yakunze kugaragara mu bihe byashize.
murenge n'ahazengurutse Minembwe hamaze imyaka myinshi harangwa n'umutekano muke uterwa nini imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe n'ubundi aba bashaka kwirukana aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Umubare wabamaze kugwa mu ntambara ya Irani hanganyemo na Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwiyongera. Reka nongere nkwibutse ko hano ni Kwibendera TV, nitwa Umukada. Niba wamaze kuhagera unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Hanyuma ibitekerezo byanyu nabyo turabikeneye. Ushobora no gukubitaho agatima ubundi ukituriza ukikomereza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano Kwibendera TV unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Abantu barenga 1300 biganjemo abanya-Irani nibo bimaze kumenyekana ko bamaze kugwa mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ni nyuma y'ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli bari kugaba kuri Irani kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Ni ibitero byatumye Irani irasa ku bihugu bitandukanye mu rwego rwo guhorera abarimo umuyobozi w'ikirenga wabo witwa Ayatollah Ali Khamenei wishwe. Nyuma y'iminsi 5 iriya ntambara itangiye, imibare itangwa na televiziyo ya Al Jazeera yerekana ko abantu barenga 1300 aribo bamaze kwicwa. Ibitero Isiraheli yagabye muri Irani no muri Lebanone ahabarizwa umutwe wa Hezbollah nawo uri muri ntambara nibyo byiciwemo abantu benshi kugeza ubu ngubu, aho Irani yonyine imaze gutakariza abantu 1230 muri iyi ntambara, barimo abayobozi n'abasirikare bakomeye barenga 50. Abanya-Irani kandi babarirwa mu magana bamaze gukomerekera muri iyi ntambara nk'uko imibare ibyerekana. Lebanone ku rundi ruhande imaze gutakaza ababarirwa muri 77 mu gihe abagera kuri 527 bamaze gukomereka. Ku ruhande rwa Isiraheli abantu bagera kuri 11 nibo bimaze kumenyekana ko baguye mu bitero bya misile na drone Irani imaze iminsi 5 igaba ku ubutaka bwa kiriya gihugu, mu gihe abakomeretse babarirwa mu magana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zimaze kwemeza ko abasirikare 6 bazo aribo bamaze kugwa muri iriya ntambara, naho 18 bakaba barakomeretse. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Nifuze ko mwaza kugira umugisha n'amahirwe kuri uyu wa gatanu, hanyuma Imana ikomeze kubarinda no kubana namwe. Nge nitwa Umukada, gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Bye, ciao ciao.